Сәлем достар! Hi! Бүгін біз мектеп құралдарын атаймыз. School supplies. Мектеп құралдары. Classroom. Сынып. A board. Тақта. A board. A chalk. Board. A chalk. A school bag. Sumke. A school bag. An exercise book. Daftar. An exercise book. A book. Kitap. A book. A compass. Circle. A compass. A pencil case. Pencil. A pencil case. Scissors. Kaşın. Scissors. A ruler. Sızgış. A ruler. A paint. Boya. A paint. A paintbrush. Kalkalam. A paintbrush. A pencil sharpener. Stars. A pencil sharpener. A felt tip pen. Flamaster. A felt tip pen. A colored paper. Toilet kağıt. A colored paper. A plasticine. Plastilin. A plasticine. An eraser. Getirgis. An eraser. A glue. Jelem. A glue. A pencil. Karandaş. A pencil. A pen. Kalem. A pen. A paper. Kağıt. A paper. A book holder. Kitaptırgıç. A book holder. Counting stacks. Saymak. Counting stacks. Endi balalar, 10'a дейін санауды қайталайық. 1 ruler. Bir sızgış. 2 school bags. 2 sumke. 2 school bags. 3 rulers. 3 sızgış. 3 rulers. 4 pens. 4 kalem. 4 pens. 5 pencil cases. 5 penal. 5 pencil cases. 6 erasers. 6 getirgis. 6 erasers. 6 getirgis. 7 pencil cases. 7 penal. 7 pencil cases. 8 school bags. 8 sumken. 8 school bags. 9 erasers. 9 getirgis. 9 erasers. 10 chalks. 1 board. 10 chalks. Sizlerмен болған Urgu kanalı. Sağ bolunlar. Bye bye.